Reka nongere mbasuze cyane kandi mbaye ikaze mwese mudahwema kudukurikira no kuri 5 PM News. Uyu munsi ukaba twongeye kugarukana y'amakuru abakomeye cyane by'umwihariko yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuza kureba aho urugamba rugeze ndetse tukanareba mu by'ukuri n'amakuru ya politike by'umwihariko yibanda ku rugendo rwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere ku kibuga cy'imirwano turaje turebe uburyo amakuru akomeye cyane yakomeje gucicikana agaragaza uburyo ikibuga cy'indege cya Bangkok hariya Kisangani cyarashwe n'amadrone, gusa bikaba bitarimo kuvugwa rumwe by'umwihariko ku bahanganye bari muri coalition ya FARDC ndetse n'abari ku ruhande rwa AFC M23, gusa hakaba hari ukuri kugaragaza neza mu by'ukuri uko izi drone zaje ndetse naho zaturutse, dore ko amakuru y'ingenzi agaragaza ko zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Tugarukana none ku makuru yongera kugaruka ku bitero byabereye hariya Rwitsankoko, aho FARDC ndetse n'abandi bafatanya mu rugamba barimo FDNB, Wazalendo, FDLR, abacancuro ndetse n'abandi benshi cyane mu ijoro ryakeye bagabye ibitero by'amadrone menshi cyane, gusa amadrone amwe akaba yaje kuba yaraswa na AFC M23 ndetse akaba hafashwe na mpiri abarwanyi benshi cyane barimo n'abacancuro. Ndetse dusoza tukaba tuza no kuganira ku rugendo rwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aho yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse bikaba bivugwa ko yamaze kuba yabagabiza Ibirombe ndetse n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo karamaze kuyemerera uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Bikaba rero bigaragara nk'ikibazo gikomeye cyane, gusa hakaba hari n'amakuru agaragaza ko wenda bashobora kuba bafatanya mu bucukuzi bakorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibigo bibiri cyangwa se nk'ibihugu bibiri byigenga ndetse bifitanye imikoranire, nubwo iba idakomeye cyane bitewe n'uko babana mwihangana rikomeye cyane. Mbere gato rero yuko dukomeza nkabasaba gukomeza kudukurikira ukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bigera kuri benshi, ndetse ushobora no kuduha ibitekerezo byawe muri comment. Mbashimira namwe mwese mukomeje kudushyigikira muri ubu buryo cyane ko mutanze umusanzu ukomeye cyane mu kugira ngo uyu muyoboro wacu mushya wa YouTube ugere kuri benshi nyuma yuko wari usanzwe wagize ibibazo. Tudatinze rero reka dutangirane n'amakuru akomeye cyane agaragaza uburyo iki kibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarashwe, ndetse kikaba cyarashwe na drone zivuga ko ari za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ari iz'igisirikare cya FARDC, nyuma yuko zari ziturutse hariya mu Burundi aho zari zije kurasa irihuriro rya AFC M23 ndetse na twirwaniro hariya mu duce twa Minembwe, gusa zikaza kuba zayobejwe n'ikoranabuhanga rikomeye cyane rya AFC M23, aho yo ubwayo yaziyoboye mbese ikaziyobya ikaziganisha hariya Kisangani. Hakaba rero hari amakuru akomeye cyane agaragaza uburyo hatikirema abantu benshi cyane ndetse biganjemo abasirikare cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba bivugwa ko ibitero byahitanye umukapiteni bita Hervé Mbappé. Uyu ni umucancuro waturutse hariya muri Colombia wari ushinzwe iby'itumanaho cyangwa se gukurikirana ibikorwa by'amadrone yose akoreshwa muri intambara bahanganyemo n'irihuriro rya AFC M23. Uyu rero akaba yamaze kwitaba Imana ndetse n'abandi benshi batabashije kumenyekana bakaba hasize ubuzima, gusa ibi bitero bikaba bivugwa ko byatewe na connection cyangwa se itumanaho ritari komeye cyane ridafite ubwirinzi buhagije ryakoreshwaga n'abari muri coalition, by'umwihariko kuri bitero by'amadrone byaturukaga hari i Bujumbura. M23 rero ikaba yari yabashije kwinjirira iri koranabuhanga ndetse ikabasha kuyobya izi drone aho kugira ngo zibe zaza kurasa iri huriro rya AFC M23 hano muri Minembwe, yo ubwayo ikaba yaziyobeje ikazijyana hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, cyane ko hari n'ikibuga cy'indege cyari kihangayikishije abarwana ku ruhande rwa AFC M23 bitewe n'uko ari ikibuga gitegurirwaho ibitero byinshi cyane bigabwa by'amadrone biza kugabwa ku iri huriro rya AFC M23, ndetse hakaba hari n'ibirindiro bikuru ari naho hari ububiko bukomeye cyane, ndetse n'izi ndege za kajugujugu zikunze kwifashishwa n'abari muri coalition ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru yarakomeye cyane atugeraho aragaragaza uburyo FARDC ndetse n'abari muri coalition barimo FDLR, Wazalendo, FDNB, abacancuro ndetse n'abandi benshi cyane bagabye ibitero hariya Rwitsankoko, bakaba bari bagabye ibitero byinshi cyane
by'amadrone aho bari bagambiriye kugira ngo babe basenya ibirindiro ndetse banahangana n'abarwanyi ba AFC-23. Gusa hakaba hari amakuru akomeye cyane agaragaza ko AFC-23 yabashije kuba yahanura cyangwa se yaturitsa aya madrone ya FARDC yakoreshwaga, ndetse bikavuga ko AFC-23 yaturikije amadrone 3 ya FARDC ndetse indi imwe igasubirayo. Hakaba hatikiriye rero ubuzima bw'abantu benshi cyane barimo n'abacancuro, aho bivugwa ko abarenga 130 barimo abarwanyi ba FARDC, barimo abarundi, abacancuro, abatanzania ndetse n'abandi babashije kuhasiga ubuzima. Ndetse iri huriro rya AFC-23 na twirwaneho bakaba bafashe impiri n'abacancuro babiri bivugwa ko bakoraga mu gisata cy'itumanaho cyangwa se mu bikorwa byo gutegura ibitero bikoreshwa izi ndege ndetse n'amadrone, by'umwihariko ibyagabwaga ku ihuriro rya AFC-23 cyane ko ari nabyo bitero bikomeje kuyiteza ibyago byinshi cyane. Amakuru yaraturuka mu baturage akaba avuga ko hano Rwitsankoko imirambo ari myinshi cyane y'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba nta n'ubutabazi buraboneka kugira ngo babe babajyana kubashyingura cyangwa se babajyana kubaha icyubahiro mu bundi buryo bugiye butandukanye, cyane ko abandi barwanaga ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashije kurokoka ibi bitero batigeze bagerageza kuba bagaruka muri tuno duce barwaniyemo na AFC-23 cyane ko bahatikiriye ari benshi. Dusoza rero reka dukomeze n'amakuru agaragaza uburyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se UAE, aho yari yagiye gushaka imikoranire ikomeye cyane na bariya barabu. Ndetse hakaba hari amakuru akomeye cyane agaragaza uburyo uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabashije kuba yakegurira aba barabo Ibirombe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone bikaba biteje ikibazo bitewe n'uko Ibirombe mu minsi yashize yari yaramaze kubyegurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'amahoro yari yagiranye n'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibe yabafasha guhagarika intambara bahanganyemo n'ihuriro rya AFC-23. Amakuru rero akaba agaragaza ko aya masezerano ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ajyana n'ubuhahirane cyangwa se ubutwererane, ishoramari ndetse n'ubukungu, akaba ari byo by'umwihariko bizibandwaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iha inganda ndetse n'abikorera bo muri biriya bihugu by'Abarabu aya mabuye y'agaciro. Bikaba bivugwa ko rero uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba yateza ibibazo, by'umwihariko aya masezerano yashyizweho umukono nawe ndetse na perezida w'u Rwanda ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kuba atakomeza kugira icyo ageraho, bitewe n'uko uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa naho arimo abagarira yose, ndetse akaba yarakomeje no kugerageza kugenda ashaka impande nyinshi cyane zimufasha mu y'intambara. Bigaragara ko noneho n'aya masezerano yegeranye n'u Rwanda agaragaza ko yemeye guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye y'agaciro yahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishoboka ko atarakomeje, ndetse bikaba bishobora no guteza ikibazo cy'uko uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump ashobora kuba yakongera subiza ibintu rudubi, ndetse akaba ashobora kurakarira cyane uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cyane ko uyu Donald Trump ari we wari ufatiye runini cyane iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ndetse n'agahenge, by'umwihariko kuri abo bakiri mu ntambara. Ubwo ni abarwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cyayo cya FARDC, abarundi ubwo ni FDNB, Wazalendo, abacancuro, FDLR, abatanzania ndetse n'abandi benshi cyane, dore ko imirwano yari isa naho iri kugenda gake ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi mike yashize mbere y'uko uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari atangira kuba yategeka cyangwa se yashyira igitsure kuri huriro rya AFC-23 aribuza gukomeza gufata ibindi bice. Ndabashimiye cyane mwese twari kumwe, mbashishikariza gukomeza kudushyigikira cyane mukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bigera kuri benshi ndetse namwe bibagereho mu ba mbere, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.